azanye ivyo bintu no munsi? Kwa nini nabii analeta hivyo vitu siku Ni ya kubera leo? ko ari abantu Imana igomba gukemura. Ni kwa sababu kuna watu Mungu anataka waambie wawe N'abandi Imana igomba gutabara. na wale ambao Mungu anataka kusaidiza. Amen. Amen. Naravuze kenshi kugami bw'imbwa. Nilisema mara mingi kwa ajili ya ufalme Abantu benshi batazi. watu wengi hawajui. Ariko abantu benshi mubabangamira. Lakini watu wengi linawasumbua. Tutarinze guteba. Tusipongoja kukawia. Iyo umuntu arose imbwa bisigura iki? Nyakati mtu anaota mbwa vinamaanisha nini? Iyo umuntu arose imbwa bisigura iki? Kama mtu anaota mbwa vinamaanisha? Iyo umuntu arose imbwa bisigura iki? Kama mtu anaota mbwa vinamaanisha? Murakoze. Asante. Benshi bavyita indoto. Lakini wengi wanapita. Ariko jewe nk'umunyamuhembe. Lakini mimi kama vile wakizu. Nzi amabanga y'isimuhe. Najua siri za katika ulimwengu wa ngomba gusigura ivyo bintu. Nataka nitafsiri hayo mambo. Kandi muraza gutabarwa. Tena mtasaidiwa. Ubwami bw'imbwa. Ufalme wa mbwa. Akarere k'imbeba. Nafasi ya panya. Muraza gutahura uwo murongo. Mtaelewa huyo mstari. Amen. Amen. Aho imbwa iri. Pale ambapo mbwa ipo. Imbeba. Panya. Ni hungabana. Haipati tatizo. Nico gituma ari abantu bafise imbwa. Kiyo ndio maana kuna watu wana mbwa. Ariko imbeba z'amasiba riri ifungurwa buri munsi. Lakini panya zinawalia chakula kila siku. Kandi cha dogi kigasokorora ururimi. Tena mbwa kinatoa ulimi. Kirindiriye ifungurwa. Kinasubiri chakula. Kikareka n'imbeba nayo nyene igi. Inaacha pia na panya ikule. Nitwagera aho za kusigura neza uraza kuntaho. Tukifika nafasi nitatafsiri vizuri utanielewa. Imana dufashe twese. Mungu na atusaidie sote. Ubusambanyi rero ariko bwami bw'imbwa. Uzinifu ambaye ni ufalme wa mbwa. Buravugwa mu bintu bitandukanye. Unasemekana katika vitu tofauti. Ariko muri Bibiliya yose. Lakini katika Biblia yote. Mumatanye n'ivyago abantu bagiye bahura navyo. Inaambatana na shida watu walina wanakutana. Bibiliya irangira ngo. Biblia inanambia abana b'Imana abamarayika kana. Wa malaika fulani. Ngo babona yuko abakobwa bo mwisi ari beza. Wakaona kuwa mabinti wa duniani ni wazuri. Baraza basambana nabo. Wakaja na wakazini nao. Baravyarana nabo. Wakazaa pamoja na wao. Ico gihe bari abantu bibigatanya. Aseme yo nyakati walikuwa watu wa nguvu tena. Bibiliya ikibwira ngo. Biblia inanambia Imana iricuza. Mungu akajutia. Igituma yaremye umwana w'umuntu. Sababu gani aliumba mwanadamu? Ariko urumva aho bihereye. Lakini unasikia ni wapi Biblia? Bibiliya yuzuye ama example. Biblia inajaa mifano y'abantu bakoze ivyo bintu. Ya watu walifanya hivyo vitu. Bakisanga mu vyago bidasanzwe. Wanajikutana katika shida zisizokuwa za kawaida. Bakundwa. Wapendwa. Si afere y'ivyifuzo. Sio afere ya tamaa. Ni afere y'ibintu kanaka biduhiga. Ni ya vitu fulani ambavyo vinatutafutisha. Birondera yuko tugira ama consequences mabi kwisi. Vinatafuta kuwa tuwe na consequences mbaya ndani ya dunia. Ariko naje kwigisha. Lakini nimekuja ariko kandi naje no guhana. Tena nimekuja kupiga. Nikamwale mu mwigisha. Acha nitumike kama vile Igice cha mbere Paulo yandikiye Abikorinto. Barua ya kwanza Paulo aliandikia Wakorintho. Igice cha 5. Sura ya 5. Umurongo wa mbere. Mstari wake wa kwanza. Kugeza ku murongo wa 5. Mpaka mstari wa 5. Mstari wa kwanza unasema. Inkuru ya mama yeyo hose yuko muri mwebwe hari ubusambanyi kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga. Kati yenu kuna uzinifu, tena huyo uzinifu hauwezi ukawa hata katika wale ambao sio wadada. Umuntu gucikiza mukase ngo amwabire. Mtu anachukua mke wa baba yake ili amuoe. Namwe mukikakisha. Na mwaye mnajifanyisha ukwa. Nimubabare. Hamuumini. Muko mwari mukwiye. Kama kisi mlikuwa mnavyozisema. Kugira ngo ukoze ico cyaha akugwe muri mwebwe. Ili anayefanya hiyo dhambi atolewe ndani yenu. Niko nasoma Biblia. Mko mnasoma Biblia. Naona nani kumwe namwe mu mubiri. Kwa ajili yangu hata kama siko pamoja nanyi ndani ya mwili. Ariko ndi mu mpemu. Lakini nikiwa ndani ya roho. Nahejeje gutsindisha uwakoze bimeze bityo ngaho ndiho. Namaliza kushishia yule ambaye alifanya hivyo mahali ambapo nipo. Mwizina ry'Umwami Yesu. Katika jina la Bwana wetu. Mwebwe ni mpemu yanje. Ninyi mkiwa roho zangu. Pamoja na roho yangu. Mkiwa na roho yangu. Dukoranye dufise ubushobozi bw'Umwami wacu Yesu. Tumekusanyika tukiwa na uwezo wa mfalme wetu Yesu. Guha Satani umezatyo. Kumpatia shetani akiwa hivyo.
mwenye hiko tunampana kwa shetani kugira ngo umubiri wiwe ili mwili wake uranduke ungolewe ubugingo bwiwe buze buronge ku munsi w'umwami Yesu roho yake ikuje kuokolewa nyakati za bakundwa. Amen. Twese turazi Paulo, sote tunamjua Paulo, twese turamuzi nk'umwigisha w'ubuntu, sote tunamjua kama vile mwalimu wa neema, twese turamuzi nk'umwigisha w'imbabazi, sote tunamjua kama mwalimu wa msamaha, twese turamuzi nk'umwigisha w'ivyizigiro, sote tunamjua kama mwalimu wa matumaini, twese turamuzi nk'umwigisha akwega abantu ku mwami, sote tunamjua kama vile mwalimu anapokota watu kwa mfano. Iri jambo ntiyajyandikiye abanyamahanga, Hili neno hakuliandikia wapagani, yajyandikiye agasagara kitwa Korinto, ameiandikia kamji ambacho kanaitwa Korinto, igisagara cyari gikomeye cyane muri iyo myaka, mji ambao ulikuwa wa nguvu sana kwa hizo nyakati, yari centre de commerce très important, yari agasagara bakoreramo ibyashara hakomeye cyane, ariko kandi habaho ubusambanyi buteye ubwoba, lakini tena palikuweko usinifu wa kutisha, kuko hariho abantu bava hino n'ijya bahurirayo, kwa sababu palikuwa watu wa kutoka huku na huku. Paulo abwiye abantu bo mu ishengero, Paulo akaambia watu wa kanisa, hari inkuru yamamaye hose, kuna habari imezagaa pote, ibyo mwakoze vyamenyekanye, vile ambavyo umefanya vimejulikana, yuko muri mwebwe ya kuwa kati yenu nyinyi umuntu yubahuka mtu ambaye anakamata mwenyewe agafata mukase anachukua mke wa baba yake agasambana nawe anazini naye akamugira umugore wiwe, anamfanya mke wake, ariko umubiri wiwe lakini mwili wake uzorandagurika. utangolewa. Aya majambo arateye ubwoba, Haya maneno yanatisha, aya majambo dukeneye kuyamenya jewe nawe, haya maneno tunapaswa kuyajua mimi na wewe, abantu twahamagawe n'Imana, watu tulioitwa na Mungu, abantu twahamagawe mu gihe c'ikanguro, watu tumeitwa nyakati za kuko uamsho, mwese kwa maana muri nyote abakozi b'Imana, uko watumishi wa Mungu, mwese nyote mwahamagariwe gukorana n'Imana. mlitiwa kutumika na Mungu. Paulo avuze ayo majambo aliposema hayo maneno biranteye ubwoba, vinanitisha, bisigura ngo mu vyumviro vya mpemu yera inamaanisha katika mafikira ya Roho Paulo yari Mtakatifu afise Paulo alikuwa nayo, ntivyashobora kwihanganira asingeweza kuvumilia abantu bakora ibizira nk'ivyo. watu wanafanya vitu kama hivyo. Chef famille, umuryango mwiza, Familia nzuri, reka ndababwize ukuri, acha niwaambie ukweli, hari ibintu bigomba gusa gutyo biriko biraba, kuna vitu vinataka kufanana hivyo viko vinatokea abaririmbyi ku baririmbyi bamarana, pale ambapo waimbaji kwa waimbaji wanamalizana, abaprotokoli ku maprotokoli protokole wanamalizana, abapastori ku bakristo bakabikora, wachungaji na Wakristo wanavifanya, n'abaprofete bamwe bamwe na manabii wamoja bakagira deliverance wanafanya mu deliverance, gusambana. mukuzini. Ndasi ibyo niko ndavuga, Najua vile ambavyo navisema, ndasubiye kuvuga kandi naongeza kusema tena, ubwami bwa Kristo ufalme wa si Kristo ikintu yaronse paraza, sio kitu ulipatikana hivyo ni hivyo, ikintu yaronse amaze gukubitwa, ni kitu alipata amemaliza kupigwa, alitenema strict alistricted cyane ku vile bantu biwe. kwa watu wake. Aya majambo niko Haya ndavuga maneno ninayoyasema biragoye cyane kuyaronka muri ni 2019, vigumu sana kuyapata mudeni, ariko sizoreka kuvuga ibyo Imana lakini idufise sitoacha kukubwira, kusema vile Mungu ananituma ntabwo nikwambie. bazogira Sina uoga wowote yuko ninakubwira imeze gutya ya kuwa nikikwambia vya hivyo ucushavura unasirika, ugende, unaenda, niwagenda ubaramutse, ukienda wende ariko ukawasilimu, ugende uzi kuno kuri lakini wende umejua mu izina rya Yesu. jina la Yesu. Lahasha, Hallelujah. ubutumwa bwiza Habari njema ntibukeneye desere gusa, hauhitaji desere yenyewe. hari igihe hakenerwa magufa, Kuna nyakati panahitajika mifugo, ubugari ugali, bwa kakonto, ibigori, bintu kanaka bingurumye, vitu fulani ambavyo ni vikuu, hama tugashyirako na desere. alafu tunaongeza iko Desere n'udufruwi, ni tumafrui, akina mamodoka, ya magari, iyo ni desere, hiyo ni desere. kandi murayemerewe. Tena navikubali, Akina makositime ya VIP pokea makosini ya VIP, murayemerewe, navikubali, ariko iyo ni desere. lakini hiyo ni desere. Mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, Shughulikieni ufalme wa Mungu na utakaso. ubwo ni ubugari.
ni ugali. Imana irera nico gituma abayirondera bategerezwa kwera. Mungu ni mtakatifu, ndio maana wanamtafuta wanapaswa kuwa watakatifu. Hayo na magufu. Hayo ni mifupa. Abasambanyi n'abarozi bazotaka mu muriro. Wazinifu na wachawi watatupiwa ndani ya moto. Ibyo ni binono. Ibyo ni binono. Umaze kubirya rero. Ukimaliza kuvikula sasa. Napita na kutikia iko dessert. Akira mariage ya VIP. Pia mariage ya VIP. Hiyo ni dessert. Ndachakugana n'umuvuge ngo amini. Nikingamika na sikuza na mtu aseme amen. La hashata. Umuntu mwiza umwe wagoheza je. Mtu mzuri ni wagoheza je. Ni wala anakubariki. Ariko umuntu mwiza cyane. Lakini mtu mzuri zaidi. Ni umuntu akubwira ukuntu uzoshikira iyo biheza. Ni mtu anakuambia jinsi gani utafikia hizo baraka. Umevisikia? Umuntu mwiza ni umuntu agoheza. Mtu mzuri ni mtu anayekubariki. Ariko umuntu mwiza cyane unakubwira ukuntu uzoshikira iyo biheza. Lakini mtu mzuri zaidi ni ambaye anakuambia jinsi utafikia. Nababwiye umwana wanje kwa Mungu heze ndamusengera ngaho. Kijana wangu ndamusengera ngaho. Nikamwombea hapo. Yitwa Arkade. Anaitwa Arkade. Yuzuye Imana mu rugezo ruteye ubwoba. Anajaa Mungu kwa kiwango cha. Ariko akorera musenyi. Yuko anatumikia. Barakuriye Gihinga. Tulikutania Gihinga. Gihanga. Ndamubwira. Nikamwambia. Reka na tutiri lange. Achana na tutiri lange. Reka kwiha mareso. Acha kujipatia masababu. Biblia ivuga ngo. Biblia inasema. Uravye. Mwenye anatizama. Umugore wundi. Mwanamke wa mwingine. Akamwifuza. Anamtamani. Aba ahejeje kusambana nawe. Anakuwa amemaliza. Sio maneno ya Paulo hayo. Sema jambo ya Paulo. Ni maneno ya Kristo. Ni maneno ya Kristo. None. Sasa. Watiri lange wewe. Watiri lange sasa. Bavyaheza. Vinakuwa vimeainisha. Hadi wanabika kuna pia marezo. Kuna watu wanapenda kujipatia masababu. Sikusoma na kusha. Sasa si vizutu. Aliona maji wagira wagenzi babo. Kuna wengine wanaambia marafiki zao. Duhane amabezeyera. Tupane mabusu matakatifu. Mabusu matakatifu. Mabusu matakatifu. Na mabizuyera. Kana wareke mwimvire gato. Acha niwaacheni mfikirieni kidogo. Maya mashata. Haleluya. La mahasa.